جارك دي ونبخير هاتن بینەران و شۆپینەرێن پۆدکاستا کوردی و خەلەکە کەنو ژێ پۆدکاستی mêvanê vê xelekê birêz Neşat Zazaya ew bixwe serokê ofîsên xwecihî ê Encûmena Niştimanî Kurdiyê giştiye û bixwe kesayetiyekî çalak e ji bilî ku endamê PDKSê weke serkirde bû niha jî serokê ew ofîsên xwecihî ye her û her gelek ji wextî wî li Rojavayê Kurdistanê jî dimêne saetayê xweş îro di gelekî mêvanekî xweşewîstî birêz Neşat bixêr hatî. سپاس کم دکتۆر سلااو بۆ تەژی و هەمی تەماشەوانتە Spas ji bo vê tevlîbûna te bi rastî giring e îro tu bimere ji ber tu weka ne tenê weke çalakvan ji ber îro gelek pirs têne kirin cada Kurdî de bi taybet ji hemû aliyên siyasî yanî îro gelek kes nizanin got çi çê dibe Rojavayê Kurdistanê ji ber bi rastî ew zelalî nîne di gelek mijara de ji bo wilo jî min dixwest bibe mêvanê me û em hin pirsa derbarê aliyê we ve jî bikene weke NKSê weke PDKSê. Pêşî dixwazim hinekî pirsek heye tê kirin yanî nerînek baş xelk ji xwe pirs dikin û ji aliyê NKSê jî pirs dikin dibêjin NKSê dibê gava hate damezrandin ew xwetî projeyeke netewî bû lê ew projeya netewî wextê got di nava Etîlafa Sûrî de jî bû nikarî bû tiştekî bi dest bixe heta ew etîlaf berî roxandina piştî roxandina rejîmê ew xwe jî nema yanî kesî nema dît etîlaf jî nema ew tiştek nema di ver de jî dibêjin mumkin e îro NKSê dubare şaşetî dike got îro ev projeya netewî li ku dimêne li hember vê van destkeftiyê biçûk yên got serokê demkî ev encûmena gel destnîşan kir û çend endamên Kurd ji nav wa jî hinek ji NKSê destnîşan kirin ne weke nûnerên Kurdan ne weke nûnerên NKSê weke nûnerên parêzgehên deverê Hesekê bê yan jî Kobanê bê di vir de yanî gelekî van endamên NKSê min welva Kurda gelekî kêfa xwe anî ji vê destnîşankirinê re kêfa wa bêhtir bû jiya wî zarokê got êvare eydê cilê xwe kirîne ji bo herê eyda xwe bigerê bi rastî jî ev na hinekî cihêlê pirsînê ye dibêjin çima me NKSê li ku maye gelo wê NKSê bi rastî jî wê çê karibê guhertina divê encûmena hay got destnîşankirî got hemû tiştê got vê desthilatê pêk ayîn ne rê li ber tu guhertina nahêlê ti çawa vê paradoksê vê dijberiyê dixwênê weke kesayetiyekî ji dûr va mesela ji nêzik ve bibûre tu va tişta şûpînê kerim ke. دوباره سلااو ڕێز بۆتە و هەمی تەماشەوانێتە دکتۆر بێگومان هەتا ئەمڕۆ دکارێ وێ بپێشێ ئەس دەبێشم تەلگەرە سیاسی کوردیت سێ مەرحەلا بە دەرباس بووە هەر سێ مەرحەلەژی جودا جودانە یەک ژێوە بۆتی دەستپێکی وەکە پێویستیکە گرنگ ji bo xwestek û daxwazê Kurdî hatiye damezrandin yekem partî Gundê Kurdistana Sûriyê de herwiha paşwêre tevger ji ber parçebûnên goçê bûn duwem gav ez dibêjim wextê ku şoreşa Sûrî dest pê kir û tevlîbûna tevgera siyasî di nav şoreşê de sisê piştî rûxandina rejîmê lê mirov wextê ku îro roj ji destpêka şoreşa Sûrî destpêkê bi heqîqet ez dikarim li wir bibêjim hinekî navberîk çêbû di navbêna tevgera siyasî Kurdî de tarafekî jê got xwe bi pozisyonê girt û herwiha we gotî bi pozisyonê re kar kir li dijî rejîma hatiye rûxandina ew rejîma sitemkariya ku me gelek astengîl ser destê wê dîtin tarafekê dî jî xwe bi wê rejîmê vegirê daw danûstandin pêr çêkirin rêveberîk çêkir di îtarê rejîmê de lê paş wê re we gotî hinek guhertin çêbûn bi şêwayekê dî kar kir li ser wê jî heqet dibêjim pirsa Kurdî di navbêna we gotî di kevana de li wir zeîf bû ji ber Kurd wextê ku tu dikarî bêjî ne li ser hebin nidkarî bû bi yek helwestê bi yek rengî bi yek dengî bo xwestekê Kurda herin pirsa Kurdî li wir de zeîf bû her wiha we gotî vê dûmayeke rewşê hate guhertinin tev jî dizanin wextê ku şoreş dest pê kir û îtîlaf ew çêbûn ber îtîlafê ew Encûmena Sûrî çêbû Meclis Wetanî Sûrî çêbû paşwê re we gotî îtîlaf çêbû îtîlaf wextê wekî girîngîkê çêbû ku îro roj opozisyonê temsîl bike eغlebiya opozisyonê temsîl dikir û şer'iyetek jî wergirt ji 136 dewleta ku îtiraf pê kir wekî nûnerê opozisyonê ji bo guhertina rejîmê vê dûmayekî hêdî hêdî bi rastî jî ew îtîlaf tim nema yanî
تنی بو ائتلافك چند دولت دعم دکر اگر ببیجن قطر و اگر ترکیه به جبوه جی او خورتبون یا جی او هلوستا گوبرش بو بوتی و اپوزیسیون دهات گرتن نکی پوش بو هر وها بله جی گوهرتنین سر عرده چه بون اپوزیسیون سیاسی هنکی بشون کد ایدی چکدار دا کتن و بوتی میدانه او چکدار شورش سوری کت روشه که دیده روش تمام هاتا گوهرتن روش سیاسی العالی که ما لور دراها هن دانستان سیاسی چید بون لی روش بشێوایی کە دەستێەوە گوتی چەکدارە دە بۆ وێژی هەر فەسیلێکی گۆ چەکدار بوو دەڤەرێک شخواگرتە گەرم ببێژن ئیتەڕازاتی بله منطقامە پەکەکە و پەیەدە و ئەو چیرۆکەوێ ناکە منطقامە برێ أبا جبهة النصر منطقة أدلب إيجو آنها إيروش سرو كومار جي وبريفبر بناف الجيش الوطني منطقة جوجوتيش بخوري بريفت برن عمشات وحمزات وإيدي منطقة بريفت برن الآلية درعا وأنا كجي هن منطقة كي بريفت برن فبالتالي سوري بارشا بود ناوا هيزن چك دار دل سرويجي روشا بله سياسي هنكي داكت أفايا قالت تأثير وتداعيات خكرن جبر ويجي وقت جو رجيم هات رو خواندن كيت كاريبو بدأ سياسي حمي زعيبو بون ايجو پشتوانيان في دستلاتا آنها نوكر وكيدا من دستلاتا كي بگوهيز او كسايتين گو بره دستپيكي پشتوانيا اوپوزيسيون كن اگر ببيجن امريكي بن اگر ببيجن بريطاني بن اگر ببيجن فرنسي بن جبر بحقيقت بيوستي بي هابو بديل سياسي تنبو السر ويجي لفكرنكي سياسي بنافاز الهيزن مزن ده اگر تركي بيجي وقوتي امريكي بن يا فرنسي بن اف كسي بو كبتكارن بيجن دەستێوەردانی وات سویدە هەبوون یاژی خودی ڕۆڵ بوون هەندێ سویا بگشتیدا ئەوات بله کاری بوون پشتوانیە بکەن دەسڵاتێکی چێ بکەن ئەو دەسڵاتە بۆ ئانها ئیر و ڕۆژ حکوومەتێ برێڤەت بێ لەسەر بله وێژی ئەبێ دەسڵاتێ وەختێ گو هات دەسڵاتیە خۆ برێڤەت بێ بریارە یەکەم کەس نەهشت ت ئۆپۆزیسیۆن یاژی ت پارتیên سیاسی اعتراف بێ نەکر هەمی بله هەلوەشاندن گوتن ئەس دانوستاندنێ ت ئالیاتên ت لایەنên سیاسی رە ناکەم تەنێ دانوستاندن نامە دێ بخەلکێرە بێ وأواجي مقابل بوجه بشتغانية وقتي جوا كسين فازل هيزن مزن هشت جو أو موضوع أنا كهيدي بريفة هري أفيا براسي هشت هنو قتي برسا سوري بقشتي يا جقستك ودا قازي خلق سوري بقشتي تكرن إيه كرداجي نكي لاواز كرن نتيجة دي سجينا كوكين قودنا بيدهابو بله لسرویجی ایرو روش اگر ام ببیشن بشین کردی جدا تبلی بون دو جانب هنا از بجم هر دو جانب جی تحمل دکن یک جی جانبین اساسی دویتن نابرو که مزنی که چاوا و گوتی اف حالا هنا که اف فرسا هنا که زعیبو نتیجان و گوتی ظروف سر عرده رودان اوای هشت گو اف فرسا ها زعیب به انجمن اجتماعی کرد و هر وها طرف کرد ایدیجی بدشتین هندک رازی ببن راضی بو يعني بمعنى إيرو روج وقت قم هاتن يكم تشت مثلا اتفاق ده آدار تشيبو يكم بله اتفاق وقت قو تشيبو نابينا دو نابراد نابينا وقوتي قصده كك مظلوم هروها وقوتي حكومة السوري أوها تقريبا برسا كرد يا داخوازي كرد اجدفرك قو بلند وقت قو مدقوت ننافنديك سوريا بقشتي أو بله برسا كرد داخس يكم دو ملت کرد وکی ناسنامه کی گو خلق کی رسن سرخاکا قوی دا وقت دیار کرن وکی خلق کی جواک و جواک نابی ملت او یاجی لور هنکی وگوتی او نافروکا سیاسی براسی پرسا کرد داخست لسر بله بس ویجی تخوازم از بس برسكش بوي مبورة متى تبي رامن وقتي جو أول هفكرنجي تشيبو ويش أخيجي جنرال مصدوم عبدي جود جو برس جريكا سياسي برسا سياسي كردي نا شغل نا كاريمنا إما بهتر آلية لشكري أولية وإدارية يعني بس بو يعني بس يعني بس لور تو نکاره و جب جدا بکه وقتی گوت ریکفتنه کی چید که و ته خالن سیاسی تخیوه ده او ها سقفه و گوتی خوستک و دا خواست تینی خوار یعنی تا بله خوستک و دا خواست تا تهنه کی نمز کرن بویجی او ریکفتن یک شپایه که بونه بنگه لسر اساسه کی گو ایرو روش تفگره سیاسی بگشتی بیجا از دبیجم نتنه و گوتی طرف مظلوم هر وها انجمن نشتیمانی کرد چی کرن حالا ئیداری خۆستەکن ئیداری داخوازن وە گوتی ئیداری خستن پێش خۆشتەکێ سیاسی دە و ئێ من ئەگەر توژمێت پرسێت ببێژی ئەوە ڕاستە دەبێژمەتە نا
ev بله tiştên gohat danûstandin bû. Yekem tişt wextê got qesedê danûstandinê siyasî xistin îtarekî îdarî de ji bo li ser rêveberiya xwebazara bike û her wiha bimîne. Encûmena Niştîmanî Kurd jî we gotî çûn danûstandinekî li vir li zêde li dera Hanakê bi vê hikûmetê re kir. Anha her du بله jî hatin beşdarî we gotî vê hikûmeta hebin. Eger tijmir bibêje eveya wecihê hikûmetê spî kir, hikûmet li pêş xelkê daxiya kirin got ew ne dijberê ne بله dijberî Kurda ye, eweya we gotî ne li dijî pirsa Kurdî ye, eweya we gotî Kurda bi ên îtibar distêne. Lê eger tu li ser asteke siyasî bimeyzênê, îro roj tiştekî li berçav nîne ya tiştekî di nav desta de nîne. Hebûna kesayetîn Kurd di Parlemanê Sûrî de eweya we gotî nayê wê wateha got îro pirsa te cîbicî bûye. Mersûmê أها sêzdeha ê got li derket li ser devê Ehmedîşşera Birêz بله Ehmedîşşera Serokkomarê Sûriye بله راست eweya nadê xuyakirin got îro roj pirsa te li ciya na bilعکس berovajî wê jî ew mersûm rast e gaveke tu dikarî lê bigotî li ser ava bikî lê ew gava hanakê bi hecetî gelek gavên golpayî werne avêtin di îtarê destûrî de ne di îtarê بله mersûmî de. Ji ber mersûm bi mersûmekî tu dikarî biguherîn lê di meselên destûrî de tu nikarî wa guhartinê hanakê zû zû bikî. Ji bo wê jî باش dibêjim tevgera siyasî hinek lez kir bi أها beşdarbûna wê di hikûmeta demkî de ê min ez dibêjim gerek hinekî xwaragir bane tevger timamî jî بله danûstandinekî siyasî çêbûbane ew danûstandinên siyasî giha bane we gotî şêwaya rêkeftinekê levkirinekê ya ji reşpellikekê ya ji tefahumat ne ew tefahumatê بله henekê dastûdayî bûbane bingih di wê باش encûmena بله gel de wî çaxî hebûna encûmenê gobdik hesabane jî çi muşkile nebû ji ber ji me بله yanî temsîla me negirê da yek kesava ez dixwazim vê nakê بله di vî derbarî de kar bikim. Ana em bîst bin em pêncî bin tundurê encûmena gel de lê eger destildanê wê dê têk bin lê eger بله tefahumek nebe hişmendîk nebe levkirinek nebe tesewurek nebe vînek nebe gova qedayên hey sereke hemîka çareser bikin ez nedwê baweriye de me بله got tiştek serkevî. شخوا متخصص بحثا مرسومي سيزدها كر شخوا وقت بخد زاني مرسومي سيزدها يعني كيمي او ما في سيفيلا جبر هر كس حقيقية زمانوي بي ناسنماوي نبكي فا نا نا وقت بي ديارية دسلات ياش سروك كرا ديارية يعني جبو منتك الكردابكي جبو لجي متخصص برس بكم تجي نهات اني زمان تقو يعني وي في شويها وي انا كسي وكردجي وكا فينو نرتيها شو نفي انجمني قالود نافا انا كسيدا ت دانوستانتن تشيبون يعني رايك قشتي هبو جو ون تشاوا درباس بن الجول قالك اقاهيان قالك علينا انا كسيد نافاي بخدا ها حديقو بهفكة جي لسر كي هري يعني اقاهيه ما هنا جعدا كرديت زاني قالو يعني انا كسي وكلاش الكود من الوي بروجي نتوي وكانت عني زمان نب كسايا جمار دوبن لي اگر كرد درباس با بنرينا كسياسي وكانو نرتيه ك سياسي درباس با وي نباشتر بانا تشاوید بینه بێگومان ئانها یەک تشتێن سەرەکە ئێوە و مرۆ دەکاری بوو سەرکار بکێ کۆنفرانسی 26 شاندەیە گۆژێ دەرکە. بله Şandaya gojê derketî tenê gotkarîbana danûstandinekê bike tefahumekî bike paralê we gotî va karên got dibêje ya jî gotî tevlîbûna me di meselên îdarî we gotî tevlî hikûmetê ya jî gotî temsîl bil di rehanakê çi muşkile nebû. Lê îro roj wextê got pirsa te yê siyasî li deverekê hatiye sekinan ya jî hatiye xitmandin ya jî danûstandinek we gotî bo wê nakê rêve nabê ewa mana tu tifêm dike got îro roj we gotî hişmendîk heye got bi heynî هشمندیە گۆبەرێ تعامل bi qediya Kurdî re dibe wê dibe. Yani îro roj باشه eger em بله bibêjin heta niha tu guhartinên berçav li vir de ana gotinên xweş ya jî gotî gotinên meḥsûl di ezamata de ya jî hala wextê got zeîfê her kesek bêt ki tê bîra me jî di 2004 راست wextê got hat اه serhildana Qamişlo çêbû rejîm بله got وتي got بله Kurd بلو اه beşekî serekenin بله beşekî resenin û gotî ew cuzekî xelk wextê got zeîf vê tiştê xwe hemîkî gotî pêş te dike û dixwaze gotî xwe nerm dike û bota xwe baş dike. Lê wextê got qewet divê wî çexî hingiyan. Ana heta niha ev hikûmet zeîf ew hê tiştek nekiriye. Eger hat û بله qewet bû dê çi bike. Eveya بله metirsiya me ji wê ye. Li ser wê jî ez dibêjim ana ewa got encûmenekirî wekî di dilî hinek herin hinek neçin lê biryar ew bû got tevlî bibin ez dibêjim belkî di canîbekî de baş bê got mirov li deverekê bi tevlî bê bi wê jmara hanakê jî heta ew gotî li deverekê mirov qerebalixekî zêde bike dibin çerçewa gotî meclisa geliya got aniha Sûrî bûye.
اگر بله هاتو بو شخو پرسا تا یا هری سرکت تیرو نونر پرسا خوی تلور دعوه بکی و تلور قربالغی بکی حتی اشتبه خستنش بو تشتی خود بسری اگر هاتو نبو وی چخی ادبیجم هنگی پرسش انجومان تی خواستن انجومان دکاره بریارا خو بده ببیجی از دلورد بما اپوزیسیون از نما ببی عن اجبر ایرو تنکاره ببیجی تی اپوزیسیونی حتی وکا بله ایرو انجمن اجتماعی کرد مادام دناوا هالبجار یاج ناوا بودی انجمن قال دا یاج شریک به حکومتیه تنما اپوزیسیونی الویچ اخی نکاری الور بله راسته تخواستن ویجه با از اپوزیسیونم من پرسکی منها خواستکنا منها دا خوازه منها بو ملت من لسر بیجی از دبینم دبی انجمن هذا تشتکی برای و ناچی از الور بایکوت دکم یاجی و بودی از اها خوش به انجمن هانا که ودکشینم یاجی از خود راوستینم حتی تفاهمات بله سیاسی هبن فالبوي بله جي أدبجم تتكار الجانب كي إيجابي لميزانية تبيجي بباشا وكي قاب باعتبار حتى نهار كسي هيري ندايا دام مستندمي سياسي يجي أب حكومة بخوجي تقالك كيشا وضرباست بي كيشي يقول بيشيا ويناكي قالك زحمة وزورن الجانب كي دجي هن موقف يجي وقوتي دبيت لسار آبا بكي كاملو تشاوت كاربي پرساخو بگهنه دبرا گوته بله خواستنش بر ایرو روشا گشتی جش حمی اطرافه و همش حکومت جی همش کرد و هم حمی بیکاتیا قالك وقلتي لواز بو قلت بيجي والله خلكك هاي ايدي حاضره قلت بشتبانيا تبكي بيجي كرنكا بله ديفيد شي بوتكم بله نها تا کرم کرد تا گوت یعنی وی کرد کاربن دنگی خو هل دند وی انجمن هذا لی تشتيجو تفهم كرنج فيدا سلاداري سروكي وابقرا حتى قالك راقاندن بي ولا رايدارين وابن حموشي دبيجن دبي مرسومي سيزدها ما في كردايا كردا برين يعني خونا وابقو ببنا همولاتي ما حمو ما في ودانا يعني ان قول جم فيدا سلاداري كرد ما في وا دو هرسي خالين ما فين سفيل ده خلاص بون الجورنرينا تا يعني اف هلوستا كردية بيدنجي يعني ايرو كرد تکاری بیشی رنگش چپ کردن الویده سلاداری شریکی و روشا گو ایرو مافی پرسگله که کردی برابطید که چه وید خونه از بيجم او كسين جو ايرو بفيهش من يعني كي برسا تدبيد بيجيش كردار خون بو جو بفي مرسومي كار خلاص دبي بر اوج القفا قرن وجوار خون بو جو شكفتا در كون ايرو القصر رازم فبالتالي تجارة خون نامن اطار خون دا قالك جارة خون دبنا واقع بويجي دبي اف حكومات بزان دبي او جوها بواجو هرتني جو تشيبو بالنتيجة واجو هرتنا ايرو روج جو قصورة بريفت بي وحكوماتها بريفت بي وبدولتها ردرونن عيني وقوتي او خون هنا قادر جيبو ايرو سوريا بحميكي وقوتي دروشة كدي بدر باس بكن فالسرويجي از دبيجم او قوتني هناك الجموانا كي وكي جانا عرب بيجن مردود جوارا اما از بله ندوي بهورية دما جو ايرو سوريا بقشتي بفيرنجي هناك مني راست تصورات لما هنكي روشة جو هاي ونغا جو ايرو بدايا قالك تشتهتنا جو هرتنو قالك زحمتيا بمدر باسبن لأزنبه ورم جو كرد تن دوید چارچوا گو او لول دراها مرسومی سیزده یا جو بله گوتی و گراندنا ناسنامه بشیوه کی ندرست یا جو گوتی بشیوه کی تخوازی لی بفتلن يعني وهروها وقوتي تش نتيجة حتى او موسم مرسومي سيزدا يعني نداية ديار كرن انه اب زمان كيرا سنة دندرس ويا دبي بله بزمان دوات فرمية وقوتي مثلا حكومة دتانية زمان كي اختيارية منطقة كايا بلكيش خراب كارتني زمان كي نشتيمانية أفاياجي تي قردان لسر آوانا بن بويجي أزد بيجم مرسومي سيزدها بخوب حاجتي سكنكية خواستكو داخوازن كردا وقوتي بحاجة سكنكية تصورات ما جبو قوتي لبريا منطقي مناطق ما وقوتي بحاجة سكنكية بن أفايا حميجي أزبهورت كم بيش روجي باركي نقلك خاصانة لسر من انجمانا اجتماعي كردي طرف دي جيتي قوستن باعتبار إيرو بله طرف دي منخرطة عملية وقوتي انتجراسيون ده يعني دمج ده أنا طرف دي بوا بشك جيم باريزر جي إيرو أفري ببريا جو هاي بو جزء وقوتي أمن العامة هاي يعني قال لك تشتهنا أف كسايتي هنا كي تبليبونا فبالتالي إيروش طرف دي جيتي خصن وكي قوتك يسر عردي وكي خلقك بشتباني هيا دفيل برسا خو قدي دركبه تنبه من دي إطار الشرشوة والله من ريبريا خو خست أمر واقع يجي وبوتي مجي بجي كر تشني ويناكي هنا بله وأز خلاص بمشومنا أبايانا راسته للسرويجي أدبجم هردو التفجير بله السياسي بجشتي وهردو طرفين سركة جواتي خستن جو إيروج لافرونن
ایدی و گوتی پرسا خود درست بکن هلوستا خود سر راست بکن دکاربن او هلوستا گو هید کنفرانسی 26 نیسان ده کم زیده مرودکاوت کار به چار سر بکی یا جی و گوتی هنگو هرتنا تیده بکی لگو شرط و مرجع دمی لسر ویجی دانستاندنه کی جدی وکن حکومت را دریا پشتوان کرده دوستین کرده حوالین کرده هر وهاجي اف حكومة اگر راست بيجي دريا وارا جي مرود كاربي بله نو دانستاندنه کی نه وکل سر آوا کرنا سوریه کی راست قینا بله براستی يعني ام وكا كرد چند كما هي هر ور ام وقت بيشي تهنكي بحثا قن هي آلية سياسية حمواكر اب تشتكي باشا لي بقشتي كرد داي هر وهر قنه تافجنا آلية ديتر يعني خلق ديتر اي آلية ديتر خوجي بيريت كن ها قاوا ام بيجن كي ماسيا في مرسومي سيزدها لي اما قر ام فقرنا نهات بحثا بيستو نهي تشلاجي كر او ريف بري او جبرت انا كسيج بولا استخوازم بهتر برساد في وايد داشتكم لي قلنا هي حمو آلية سياسية بيقومان يعني انتجراسيون جي تشتكي كردي تيدا نما يا براستي لي از خوازم فقر مهنكي انا كسي يعني قافام غازنات كان بتشافير خنيج بوي بيفاجو سراست بي قالوا انا كسي چما نکاری کنگرێکی خوا ئاوا بکێ فەقا گازناتکێ بار هەلگرێ پرۆژەیەکی نەتەوی نکاری ji بۆی هەنە کەسایەتیە ji بۆ هەن yani ev nakokî şer'a Kurdî dixuyan yani gero ev çanda ha çima maye di nav Kurda da ev sekreter beyan jî serkirdeyekî bê wê tiştî wê dezgehê wê partiyê ser navê xwe tapo dike yani bi rastî jî ev çanda ha çima wilo ye yani gava got doza Kurdî doza miletekî ye ne dikaneke tişxwar pê xwe pê xwedî bike ew partiye tu çawa fê dibînê ev nexweşiya berdewam e heta roja îro yani صحيح دكتور حتى تكاربي في چنده بگو هرینه دوید خلق خوا براستی فێری سیاست هێرکی آنها ئیرۆ ڕۆژ یەک تشتێن گۆن سەرەکەن سەرکار دەکەن و ئەستە هەردووکام هاتنە دەرەوە 26 ساڵ هاتنە دەرەوە ڕاستە توڵێتم لێ 26 ئەستکارم بێژم بەری 26 ساڵە سەرۆکی SPD ئەڵمانیا دەوەکی پارتێکی یاژ CDU یاژ تکارێ بێ سەرۆکی عمال یعنی حزب عمال دەندرۆشێکی دەیاژی ئێدی لیبرال ئەوەیە کی بوو بەری 26 ساڵ نایە بیراتەش بەرگەرە بۆ بۆتی هاتنە بۆ هاتن تکارێن بێژێ من سەرکردایەتی ئێوانانکێکی بوون نەمال بەرچاوژی تێنەخویاکردن ناسکردن بەلکی کەسایەتی نیو لۆگۆتی گرنگ هەبوون تێنەخویاکردن بنا لێ خەلکێ ئەو قاشبیرکردن جیلێ گۆن هانزانێ گۆ کی بوون جی ناوێواژی چنە ئێمە بنسبەت شمانە زارۆکێکی عمری ناکە 15 ساڵی ئاها عمری ببێت 40 ساڵی زانێەوە بۆتی سکرتێرە تەبگەرا کوردی سیاسی حەمیل سەردستا و قیاداتی نوانیش بەر کێم 40 ساڵی وە گوتی قیادی مایە ئەڤەیە جهێدا خەیەش بەروێژی وە گوتی تەبگەرەتەی سیاسی پێش نەکرد ئانا ددۆ ئەم دەچونە کۆنگەرێکی هەم وەلاعاتێمە نەل سەر ئەساسیەوە گوتی فلان دکارێ کار بکە یاژی فلان دکارێ زێدە بدە یاژی فلان کەس ناجحە دا ئەزوی بدمە پێش نا فلان پسلامێ منە فلان دۆستێ منە فلان وە گوتی ژێبازا منە فلان ژناشکودا منە دێ ئەزوی دەرخەم ئەز نابێژم ئەو یەهاناکە باش کەتکریە تەعابیە یاژ دکارێ بدێ منتجە بەردە ئەو دڤەردەبێ بغض النظر چیە و چلۆ بوو بەس ئەو دکارێ بدێ ئێمە ئەم نەبێتکەن لەسەر وێژی تەبگەرە تەپشون دەمایە حتى انها قيادات التفجير السياسي تمام بعقليه حفتينيه كار دكن لفرده بهترين وانا كمخابن ازفيد بجن نانتي قاس جواتكم وغينا وقوتي مثلا كيما سيكا قو دنيا هاتيا قوهارتن برانيا و بلكي نظام سكايب فكن برانيا بلكي نظام فيسبوك يدا خوشي كار بكن برانيا انكارن سر انستغرام ياجي وقوتي سر اكس ياجي تويتر وقوتي تغريدا بكن يعني پرانیەوە حتانها ئەزی سەر ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بێژم منەمە ئیرۆژ دەستگایکەمە دەستگایکی ئەلامی هەیە ناوی ناڵتق هەیە گەرەک دیتارێکیدا ڕۆژانە یاژی هەفتانە دەرکەوێت تەقریرێکی بدێ ئێمە تەسەوراتی مایەن ئەڤن بۆ خەلکێکی فێن بکێ سیاسەتە تەفکو دەڕێکی ئەم سیستەمی هەفتەی کار دەکەن ساڵی 2026 ئەفەیە بەڕاستی ئەوێنە هشتیە هەنێکی تەبگەرە سیاسی هەمووی پشون دەبمێنی و پێش نەکەوێ ڕاستە کەسنی هەنە خۆشیدا نەگوارتن کەسنی هەنەوە گوتی محاولەتکن خۆ پێشکن کەسنی هەنە باش دەربێ مەسەلا هەناکە شغل دەکەن لێ ناکۆکی و ئاستەنگی و کول و دەرد و ئێشێن گۆهەی ئیرۆ ڕۆژ ناتەبگەرە سیاسی کوردیدا ئەو مؤرساتی هەناکە هەمیژی مەبقۆرئانینە چاوە ئیرۆ ڕۆژ وەختێ گۆم دەردکەونە ئەوروپا و کول و دەرد و ئاستەنگی یاژوە مؤرساتێن خراپ گۆم بخۆرتێن
اوروبا يعني ايش بدلاقهم الولاد بينهم جبير بكن ام جيانك انه ام واقع كل درداجي بقرتين ام نبر زيدت كنا ومشاكل اخوة تماما. هذه فبالتالي راسة. تتهجر ما سياسي دجي ام معيش برويجي بيش ناكا برويجي انا افحالها انا كما ام بحاجتي شورشكي بري ام شورش الدجي خلكي بكن ام بخوا بحاجتي شورشكي سياسينا بسر شوايكي راس تقينا نقو اموارن كبني خم بي والله بتقرابي نام تبابش النا بله نا ايگو بس كبني ولا راست تنبن خبرك نوي يعني. ويجي تنن نوی ویژ تننم الواقفنا خودی بيجو در مان کبن لأن ببیجنا ساعتها وخوش حتى ردایک وکر حتى ردایک ون هبون حتى ردایک ون باشبون وقتك دي هاي شاورمان بنجمرة بشتوان بله بنجمرة لانجر بنجمرة يعني ما توجيه بكن أبا حميم وندكارن بي بكن لو نكارن بيشكش بن السر بيد الجور بيجن دفيدر بايد الجور نريناتا يعني امكانيه جوهرتني جنابا با بارتياوي هبي ينجي بخا شورشك دفي شورشك وقت بهش هشمندي به جوهرتن وقت هاتا قلت كرت سياسات يمكن حتى انها كرت حزبيتيا طنجي جوتشاوا اف بارتي اي دي بيس بكي بويش عندنا وتشاوا اف تشكار بي يعني از تجشبيني ونو بيجن بجوهرتن شبي از gelek zehmet dibînim sanî dekên wî guhartin çêbê wextê got tu bibe şêwayek şêwayê desthilatiyê yani îro بله roj tu nema girêdayî bi hala hizbî ve tu ji hala gotî hizbî derkevê tu bikevê hala giştî de tu wekî desthilat birêve hebe û بله hala sîstematîk xwedê pêş êdî tu nema hacetî yani karê te xwendina te zanebûna te hebûna te îdara te ew te dê pêş bêg û kes we gotî muamerekî ser te bike ya bêtir ser xwe bitirsê tu bêjî wela هەگەر ئەس vê bikim dê subahî we gotî li pêşiya me ev bê heger ez vê nakê bikim dê subahî mutemer min daqin heger ez vê bikim ev بله e ev hecetî vê ye heta tu ji wê derkevê adiye ji hemîkî muhimtir ew hala iqtisadî hala otonomiya got îro roj te azad bike eger tu ne azad بله vê fikrê tê fikrê xwe de ne azad vê wextê got îro roj بله والله اقتصاديا ne azad vê tê fikrê xwe راستا de jî ne azad vê dê xelk we gotî te birêve bê ya ji dê li ser nanê zarokê xwe bitirsê divê tu netirsê گو ایرو تبه ناکه بکه معناه تو تل در بمینیات وی بکه و گوتی تند نافکار دمینی لسر ویجی حتی اف نبی از بهور ناکم دی اف سیستم بمینی بالعکس برواج ویجی رو بروی خراب ترجی بله نها برسامي داوي متخست از تهنكي بحسا كونفرانسي 26 نيسان كر تيد اونا تبلو حموكي ما سيوي وشيوي وتشيبو اجندين يعني هري كردستاني بون بهتر بلي جعدا كردي بي راضي بو حمود شي كيفا وهاد جو نو نرتيا كرداب كي ماي هاي يك جار بشتي بازا صالا تتشاود بيني قالو اف هي اف كونفرانس هيد كوماده ولا امكاني هي قصاغ بي لان هات تبيني نافا هردو الين سياسي تكاري بيجي بينكي وانا كسي ايرو ديسا تراك همني دا اف دوربون هيدي دي تكوي يعني تكاري بيجي بيدا سرداريا شامي كاري بو بهند شتي بچوك هردو دوري هاف بخي يعني دوري جعدا كردي بجعدا كردي نريناوي البيشيا فالين سياسية تتشاود بيني تقش بيني بيتر دكتور بارتا استكارم بیش متا کنفرانسی 26 وکی ریاکسیون وکی حالا وکی و گوتی برچاو باشترین و خورترین یا جو گوتی گشترین گاوو گو ایرو روش سر ئاستا هەر چهار پارچین کوردستانی هاتە ئاوێتن و یا گۆ جهێر حەتیا خەڵکی ما دهندرە کوردستانە سوێدە بوو بله لێ ئەستکارم وێژی طبعا پشتەوانیە یەکەم سەرۆک بەرزانی و هەروەها گوتی ئەمریکی و فرانسیە لێ ئەستکارم ببێژم کنفرانس بوو مری يعني برهنك ام زلال ببجن چما بو مري ایرو روش دو طرف سیاسینا طرف خود بینه برپرس ملت خود او ده برده کار کری و پروژه خود دیار کرن طرف خوشوی پرسه دای دیار کرن حتی 26 نیسان جد گوت از نکردم و ناوی کردی جیش قبول ندکن ماشا تا طرفك دورك يعني تا او بروجي يجي او بوستك يجي او تصورات يجي او تشتيقون بوتا جرينجن تبيدا قبول كرن تمام او نقد يبي بروجي وبهوري يجي بي بروجي ندادش بل سيستما بوي دا بيش يجي بروجي وي دا بيش جداي قال لك يبي بروجي نتوي كردي بو بالعكس برواجي بيجي او دبيجي ايرو خوستك و دا خوازن نتوي خوستك و دا خوازن لباش شون معنوه ويا ولا تخرات كن اما ام بله نويد بين ام بيجن نممكن ولاتك ابا ببي بو ايرو روج ما فهمت ده نبي نممكن ولاتك بريبه هبي بو اجنا وكيتا خدي حقبه السر بله ويجي دفي اف طرف دي بهوريه بفات
تشتا همی که ببینی دو دوی باوری شریکاتی بینی مشکلات طرف می قصده یا جو گوتی پیانه که او طرف 26 نیسانی بو کنفرانس پی راحتی درخستن بله حتى انها باوری خوب شریکاتی نعانی و قبول جینا که شریکا و نمونست کارم بیجم ابقى بارتيه قد نابدا ايرو روج ابقى انتجراسيون گوچید به دمجا گوچید به او بله حمی به معنی نکبر بجن به مسیح حوالش و پارتيه گو ايرو روج به مرا دهب بندیه که ده نمجوا دانینه بمعنى بله تنب عقلية قاكارت كيف ابو يجي حتى قارب راستي و مثلا هنا که بریو ببیت ویشان دی بده پیش تو خواسته که دخواز کردی تجیب جیب که دوی اف طرف و هشمندیا قبو گارنی وکی وی دستلاتا گو آنها شامی وکی رژیم ها برتر کسی که بله نکاره به خو گوهرتن به دیاجی نیزی که تنبه به اطاره که سیاسی از نبه ورم گو تشت کاری سری تنه منه لفکرنک نابینا ده چارچوه ده چند صورت هاتن گرتن ولور و درباس بو تاني وقوتي عند الطلب تيخواستن يا جبتين افكرن وكي دي ما يبشون دو تشتكي دي جي نماي وبدليل اش بيستو شاشي نيساني حتى وكي رجائيرو طرف دي هشت جو انجومان جي ايدي وقوتي بلكي بسفكاي چو خرادستي بله ريجيمي كرياجي چو نزيكي ريجيمي بو نتيجة دانو ستاندني وانا كي برسا كورد حمي بشون كتن انجومان بيحسا انو ايرو روش طرفكي سياسي استأثار بقرارة كرديت كي او دانو ستاندنات كي بالتالي شما ازينج بوش زين بله الوردن بوش زين دايمين مو ابو سدم گوبراسی کرد پرسا کرد شون کد حالا اداری پیش کتیه بله سپاس گلکی برز نشد سپاس بوی برسفتا و سنگاتی وکری براستی هاك بس که عزيزي خوشم گو اب هلوستین بهتر یعنی ام تخوازن جواتا بوی حزبیتی و تاکا پرستی و سکرتیر پرستی درکبن جبوی دوزا کردی یعنی دوزا ملتکیا گلکی سپاس گوت میوانیم بوی و حتی سپاس گلکی سپاس كم هي بيا سر كفتني جيبوت كم سپاس قالك سپاس دكتور سلاو رزي سبوتا وحمي تماشبان انت ساعات خوش گلکی و انا تماشاوان كفاش هجا بس ساعتا وجی ترسل خوش و حتی خلقك كانوا من خير وخشية ساعتا خوش